mwese aho muherereye bahaye ikaze muri iki kiganiro. Mbanje kubasuhuza kandi ndabifuriza amahoro, buri wese ndamwifuriza amahoro. Hari amakuru tuzanye muri Kongo Kinshasa. Umusirikare yinjiye mu rusengero ararasa yica abantu barimo umwana w'amezi 4. Wakwibaza ese uwo musirikare ni uwahehe? Muri Kongo hari imitwe yitwara gisirikare, hari ibihugu bitandukanye biri muri Kongo. Hanyuma wakwibaza ngo mbese umusirikare wakoze amarorerwa angana atyo ni uwahehe? Uwo musirikare nta wundi ni umusirikare wa FRDC. Nge tugiye kubana ndiba George, aha wageze ni kuri MG Empire. Niba utari wakora subscribe uze gukandaho ukore subscribe, hanyuma ujye umenya amakuru ku gihe. Nakwambia ujye umenya amakuru ku gihe. Hagati mu isengesho ryo ku cyumweru mu mujyi wa Muhanda mu ntara ya Congo Central ya Kinshasa, umusirikare wa FRDC yinjiye mu rusengero rwitwa Leshme, arasa mu kivunge yica abantu 2. Aho ngaho barimo umugore n'umwana w'amezi 4. Undi wa gatatu apfira mu nzira ijya kwa muganga kuko abategetsi babivuga. Wakwibaza ese intara ya Congo Central ni iherereye hehe? Niyo kera mbere ya 2015 yitwaga Bakongo. Ni intara ihana urubibi na Kinshasa n'umujyi mukuru wa Kinshasa. Akaba ari intara ifite icyambu gikomeye, icyambu cya mbere cya Congo. Niyo ntara Fleuve Congo cyangwa se uruzi rwa Congo rwisukiramo muri Atlantique, muri Ocean Atlantique. Urumva rero ni icyambu gikomeye, ni ahantu, ni umujyi ukomeye, ni umujyi utakabaye uberamo ibintu nk'ibyo ngibyo. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga y'aho byabereye yerekana ababonye ibyabaye. Bavuga ko uwo musirikare wo mu ngabo zirwanira mu mazi, no mu marine, yinjiye mu rusengero afite imbunda, ahagarika amasengesho, akababwira ko ashaka uwo yavuze ko ari umugore we. Mu gihe abuze igisubizo, umwe mu bagore uvuga ko yari ahari avuga ko uwo musirikare yahise atangira kurasa amasasu menshi muri uru rusengero ruri hafi y'ahazwi nka Banana ku nkengero z'inyanja ya Atlantique mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amashusho yafatiwe muri uru rusengero agaragaza amaraso y'abakomeretse n'intebe zanyanyagiye ahantu hose, byerekana uko abantu barimo basenga. Mbese bose bahise bahungabana, bahita birukanka, bahita bakwira imishwaro. Uwavuze ibyo yabonye avuga ko uyu musirikare yinjiye abaza ngo Naomi ari hehe. Naomi niwe yavuga ko ari umugore we, ariko abandi bavuga ko batahazi. Hanyuma ariko bakangaranye nk'abantu bari mu materaniro, birumvikana. Rero Grace Nkuanga Bilolo, guverineri w'intara ya Congo Central, yasohoye itangazo yamagana ibyabaye. Avuga ko byakozwe n'umusirikare wa FRDC, yihanganisha ababuze ababo, anifuriza abakomeretse gukira vuba. Ibi nibyo yatangaje. Igisirikare cya Congo ntacyo kiratangaza kuri ibi bintu. Ibinyamakuru muri Congo bivuga ko umusirikare wakoze ibi yahise afatwa n'abaturage bakamukubita bikomeye mbere y'uko ashyikirizwa inzego zimukuriye. Turabizi muri Congo bikunze kubaho cyane. Nicolas Ndombasi ukuriye teritwari ya Muhanda asubirwamo n'ibinyamakuru muri Congo uyu munsi cyane, avuga ko yagiye aho ibi byabereye agasanga uwo musirikare yamaze gufatwa, ariko ibyo yahaboneye kikaba ari cyamutemakuni sana. Yes, Ndombasi yemeje ko hapfuye umwana muto w'umubebe, umuhungu ukiri muto, n'umugore wapfuye ari kujyanwa ku bitaro. Yongeraho ko guverineri wa Congo Central ubwe arimo gukurikirana iki kibazo. Rero ubu iki kibazo kiraza gukemuka. Turabibutsa ko ibi atari ubwa mbere bibaye muri Congo. Kimwe mu bindi bihugu ubwicanyi bw'abasirikare barasa
abasivile si ubwa mbere bavuzwe muri RDC, aho ihuriro rya sosiyete sivile zaho ryagiye rinenga ko bene ubu bwicanyi bukorwa n'abasirikare bukabije, harimo n'ababicwa cyane cyane bazira uko baremwe, ivangura no kwica bagendeye ku bindi. Ariko kandi tukamenya ko abasirikare ba Congo Kinshasa FARDC bari mu basirikare ba mbere ku isi bakoresha ibiyobyabwenge byiganjemo inzoga zikomeye n'urumogi. Hanyuma rero ibi bisanzwe biba cyane hariya nk'uko no handi hose bisanzwe biba. Muri bimwe rero byagiye biba bikacicikana cyane, mu bwicanyi buheruka bwavuzwe mu 2020, umusirikare witwaje intwaro yisharashe abasivile 12 barimo umwana w'umukobwa w'imyaka 2 mu gace ka Sange mu ntara ya Kivu y'Epfo. Muri 2022 umusirikare wasinze ari mu bwato mu kiyaga Tanganyika mu ntara ya Kivu y'Epfo yishe abagenzi 8 abarashe, harimo n'abana mbere y'uko afatwa. Muri 2023 Inyakovu mu ntara ya Ituri umusirikare yishe arashe abantu bagera kuri 13 barimo abana 10 hamwe n'umugore we, nyuma y'uko agarutse iwe agasanga umuhungu we yapfuye bakamushyingura adahari nk'uko umuvugizi wa gisirikare waho yabitangaje, n'ibindi. Rero igisirikare cya Congo Kinshasa, niyo mpamvu AFC M23 ivuga ko ari igisirikare gikwiye guseswa, kikaba ari igisirikare gikwiye kuvaho, kikaba ari igisirikare kitagomba. Urumva umuntu ujya mu baturage akabarasa akabica, ntabwo ari umuntu waza kubaringira ngo abakize ikindi kibazo, kuko mu bintu M23 ivuga harimo kurengera cyangwa se gushaka uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi babujijwe uburenganzira kuva kera. Hanyuma harimo kureba desordre iri mu miyoborere y'ubutegetsi bwa Congo Kinshasa, harimo n'ibingibi byose aho igisirikare n'ubutegetsi bubireberera. Nubwo bavuga ngo barahana, ariko ntabwo bahana, ntabwo bazi gukumira icyaha. Rero ni ikintu rwose gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Muri bimwe rero M23 isaba, ivuga ko hatagomba kubaho kuvanga ingabo nk'uko byagenze muri operasiyo zagiye zitambuka mu gihe cya CNDP, aho habaga za mixage zitandukanye, aho hagiye haba operasiyo Umoja Wetu n'ibindi. Ni ukuvuga M23 ikivuga, iravuga rero kuvanga ingabo si cyo cy'ingenzi, ahubwo ingabo ziba zikeneye refresher kandi zigakenera rwose amahugurwa akwiriye kugira ngo zibe ingabo zifite discipline. Discipline ni iy'ingenzi ingabo za Congo zitabona cyane. Ibi byose rero bigomba kuzakemuka bidatinze cyane, ndakeka ni ukubitega amaso tukabireba, ariko ndakeka bizakemuka bidatinze. Rero ni uko nguko bimeze. Inkiko muri Congo, leta ivuga ko uwo muntu aza gushyikirizwa inkiko. Reka dusoze twihanganisha ababuze ababo kandi tuvuge ko bakwiriye ubutabera.